Buenas and half a day, manana hujan luhu, gwal si Pete Santos, gayo ginipagu, giza Salt Lake City, Utah, giza Fort Douglas, za zaube lakngos lu otu na video para YouTube sa kalan la mandistiki man lakngosu video. Ifetsa pagu na ani di 9 de Diciembre 2017 na sakan. Pues hafa na asunto pagu para ta diskuti. Gimagay ti zao na pabe nai atensyon sti na tautaw na Paul Zerzan. Lo gialatsa gi esti mapus na semana dyan fanan mapus na mes lo kwi. Manugi dos na artikulu gi gazeta no fanan ko todo dos gi guam PDN lo gwa lo kwi no tinigyan niya fanan gi Guam Post. Lo iasunto lilig niya itaw-taw na mata ifino chamorro. Za tatungwa na gifinenin na kalan bababay lu niya itaw-taw. Kalan ti gosmaulik no titanos niya. Za gimina dos tatungwa na dyan ha no manaliligaw no atensyon pues mina tres gimagait hadzigwi na taw-taw pues put edzu na tres na rason na leleko basta mga matendi sa tibali za gaha siya no manat mariaw na gi publiko za gimagait unggan na zangin pero masangani na matay i lingwahe mo za timamatay pues siyempre sinya ni nabubaw ni now law gimagay na atan esti otro na hadzadzama i atensyon ni taw-taw haga sa Itzamoro man gaigi gini gilutano haga sa man gaigi gi Islas Marianas 4 mas di 4 na sakan man istabagi. Zaman gagagayit za megay talii no ira zan klasin 8 klasin babarias na ginigilotano ti man maulik i Espanyol na man matu makikipuno todo or makipuno todo i taw-taw za manakiswa lo kwi i lingwahe i kultura zan i costumbre. Lo atana gagagya. Pues después matu Amerikano man parewa i bidan niya makikifu nasit lo man gagagayit. Pues man matu lo kwi talo i Japanese gigeran dos komapunuit todos komafunasit ayi man gagagayit gini. Pues para edyo siya ni man lalalo na edyo siya ni man inistot ba ni hafay like niya just Paul si Paul Taki no chamo atetendi sa mutu nga i hafay leleg niya hafa muhujung ki patsot niya chamo no hinalang sa man gagagayit gini man memit good hayit za tisinya mafunasit edza pabaisangan no unggan na bubu na osun lokwi i patsot niya sa tia talalay ka feleleg niya lo komprendi na sangya na no kinimprenden niya sangya i hinason niya za nison niya na pudi afadzun no tano Amerikano itano Guam dyan Northern Marianas Islands no na pero van halum za pero siya pero van mangas i Amerikano dyan i Fino English za siya po madisponiet lo Samuel lang sa tatungwa haji man mangas gitanota no ulilia gi manmamala na tempo sempre man independente sempre no i Islas Marianas todo man
danya tak lu tati gi tagi gi antes tempo na antes di manalo mi tal sanhizong i Espanyol i jani Americano. Ja sempre ulilia na sempre por fatto na dia na no manayam ni hafa i diritsota i diritsun tau tano. Sempre nisita po ma-recogniza na latsi hafa na mabidan mami gi manmapos na tempo ja debido ma famaulik sa latsi no matsagueta gi anay manhalumi tau sanhizong pues un día sempre sinya ti Bailey gi linalahu lo no wangoku na sempre gi manmamayla na tempo o fatto na dia ja man matalaika i estado politika ta ja sempre no man independente hit tagi antes na tempo antes di man mahatmi ni tau sanhizong. Pues ano para pagod na video ja be chagi talu man langus otro na video gi man mamayla na tempo lo asi juga tsung sa kalan tinataniyo mampus gichetsu pues uhahaswa todo tempo i manumuruta ja masya mano gato gi hilotano man memed godait ja man banidosuit na tau guis pues sa medyo maninalang sa timatay man samuro no gose niya si Paul matay gui kini itsamoro por fan matay. So tungo afa esta matay kutron niya. Esta tia tungo ilingwahin niya. Edzigi nai na tisinya comprendi. Sa Paraguaya esta mafnas gui nai. Edzigi nai na mampus apaka. Pues sa medyo man hinalang. Okay? Adios.